arwaba hakwire enareba karwe nsanga imwe bantu arwaba hakwire abahakwire obwirobwo baturani barya n'ababo bonka numbamanya ninga tumukubamanya mbwene hati nanimba shaba ngwa murundi yogu mwimuche twehakurire people power hati tinkuza kutwara bwiri kwiyabona nyenda kubashaba ngo nimbeshengereze omwizine rya Ruhanga abanyankore mwego kwekunda mwimuche twekunde imwe mwene wanyu mukazarwa Kampala mukazarwa omumaju g'amategura abanzarirwa mu maju g'amategura tubakutureba nk'abahanzi ngwene mwimuche twerwaneho people power nyewe ninyenda ngwa murundi ogundi kubaraze kwanjura ngo president naza kutayaya omuruvaro omwigombora atazo wa muzeyi bwisha agenda zo kurya rwesha nankeje kanyara kubaragira ngo naza kutayaya rubindi agenda zo kurwemba biyaze Carlos na yayihe yo people power nitwo tuyinamani kandi turubenji mukama wita simwe ngwe ntakushisha bwira bwo kuba twine rware zindi naza kutwara mu kishogu nkabetero wekitinisa musinguzi abanyankore numanya musinguze kikumanyisa nkabetera muhumuza eshituzure banamwe biti mwabana kuba kubura fizi murarana murrankanye akonyoka kubura munju murrankanye bakigira ngo babaretera ngo sente za Uganda zaza kugura maski bareta maski mwe mukamurrankanye mbwe n'abatuire barumirwe kambi mukizo wekitinisa muhumuza musinguzi Robert Chagurani Kashari dore kubaruma oyanjire barwana babaye kumugana obare mnonga kama simwe mwebare kube manzi nimanya ngo abantu bingi polisi y'ababinga abandi abaremiso kujaha konke mwebare mnoga kuja mwebare butatina basebona abanyabo obwire titwene wingi abo kuba ntituzahare konka munyikirize mbajurire banyani banje kere senyo nyine mumanya mic check 1 2 1 2 mic check fix up man 2 1 2 habari hale ni shaba mujaha musembeleko kumpite mutya musembeleko kumpi polisi tabatini sa eji polisi ero kurinditwe kamba senyete jero senyenyi abaramuseo ombigambo ukachimo bibiri
muta mwebale kutukunda mwebale kutwoleka omuhagizi badahani bagira ngwaboku nimukunda Museveni nibababeherera ati mwene kitukusa kukola kugira ngo balekera kubabeherera 2014 Januari mugende muterere Kyagulanyi Center mu Batakalolo kandi kumaize kuterera Kyagulanyi ba MP ba kansala buli omwe wenalya umbrella tik 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 kandi kulaize kuterera Kalulu to making sure tukakume abakuba nibatina kushwara kugira ngo mu Western Uganda Kyagulanyi asinya Museveni nibenda kugezaho kiba koraize kuterera Kalulu okumeho okakume okarine kurebeka ngo Museveni tumuhumuze kandi twasemu Kyagulanyi Center mpipa power our power obale mlonga wanga balinde obale sewo obale mnonga mutatina polisi mutatinisa abantu polisi mutatinisa abantu weza mwije weza mwija ha check ati kanyete mnyani wangu muno ndijo ogu ne bamweta Benjamin Konkadiche tumbi za saundi DJ tumbi za saundi emitima gyakaluba tetulina bisembo Mic check, 1 2 1 2. Check it now, microphone 1 2 1 2. Yeah, check it. Mario. Kansabe. Comrade witu. Obaita Benjamin Katana. Abaramse ukache. People power. Our power. People power. Our power. Uganda oye. Oye. Kyagulanyi oye. Rubindi oye. Abantu ba Rubindi murire kurungi mukama nabakunda President ko kuyanyanzura amazina nabangeta Benjamin Katana nizarwa buyanja omuru Bushenyi district irizoba twashemerwa munonga
kwijaha kandi tukabashangaho ecyandeta aha ni kimwe rero ubuzuruzi omwami Kyagulanyi Ssentamu kamunywano wanje kamukama wanje wo gukora nawe kandi nkaroya we uno muntu w'amazima nguno mwesigwa kandi ebyakugamba nabishikiriza nemanya kwina bakwijaha bakababiha ngo bariya n'abayayi we nimwe mwahurire ngwito hino utwire sente ngo ahindure ngenderwa wo yihanga mwahurire hino twaguzire sente ngo arwo mu kibine kindi aje mu NUP weshaho muyayi no omuyayi ona Doria mwahurire Kyagulanyi ibire sente za government mwahurire Kyagulanyi araganiza abantu kudo yarwa kuzikora ekisube kindi kuba kwizaaba bagira NUP na Kyagulanyi nabaza gukora government eyo gukora abaganda bonka timugabulire ebyo nebishuba ekyo mbwenyo tumwandeba mbwenyo ndi omuganda mbwenyo Madam Jore n'omuganda mbwenyo omukyara wa president n'omuganda mbwenyo mugira Timber power our power NUP everywhere NUP mbwenyo mugira kunyowe n'abandi abanyankore binji abaryo mu NUP tubaza kusitamo mu rukiko tugire tuze kurundo bwa president tubonaboneza abanyankore ahabwo kugira ngo bashimye kubana bakora varemero kumukora hato bagira abishuba ngoke bishobe bagire no bababiha murenge myaka 20 ukikana hati obwire busire buta obuzare bwo muntu na government turuganda obuzare bwo muntu na government dini obuzare bwo muntu na government bwo buhereza namizi marunji nenguto nunji n'amashomero marunji nebeyi nunji yebihingirwe n'amashanyarazi gari hambere yinje banku zo mbangu kavuza sente ukazikuriza sente zo kubasa omashomero sikurwize kabane basika obwo n'obuzare bwanyu na government okabo kugira ngo mwana Museveni ebyo bimuremero kubishiriza hati bagiro kubabiha waba bari bakora government y'abaganda ibyo tukora government y'abanyarwanda bona Uganda y'amagwaro gakuja kubaginde emabazi n'abashaho Uganda y'amashanyarazi gakuja kwagatambe yansi Uganda ahemusore gakuja kubinga abantu amermo Uganda aheminyeto ya Uganda erikwiza kutunga emirimo mwebare munonga ebiri 14 ebyo kubanza muronde Kyagulanyi tondeka Uganda ebene bice mwebare munonga Comrade Katana Benja kandi munyikirize metere Secretary General wa National Unity Platform Okumwami ne bamweta David Lewis Lubongoya. People power, our power. People power, our power. Our power, people power. People power, our power. Our power, people power. People power, our power. People power, our power. NUP everywhere, everywhere. NUP. Mwene kama tushemeza munonga kama tuachiraje tumwete romo akasha morani kajirangu twine Bobby Kyagulanyi 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 twine mbona mwabari munonga kutwakira ebinji babigamba kandi rondora wakati wenda kugenda kokani nyenda mbaze muterere omungaro Deputy President witu Honorable Jole Mugisha webari munonga kutebekanisa kandi ogwo mukyara yatworeka ngu aina man minji munonga ahabokuba aliyo nategekeraje munonga naye bare ekindi ninyenda kwebaza abo bantu abali aho obwiro bunyini bakira kutubona abonesa batera tia gas kongati kubabura kubatera tia gas tumwijaho mubusinge bwanyu
bwakiri banabonabonesa abantu konka kingo nakubagambira abo basirikale tubabazi ku bintu abo basirikale nabo bali mu kikome kandi abasirikale olw'olutalo tulwana nabo twenda ngu tukole ki tubacungule tubirete abaraganise nimangu abali aha muri abana b'abapolisi nimumanya bari kurara obusho bari kuraramu nabalina ekibundu kyango konka oshanga tiinire ekyokutomunda ahabw'okuba akashara nikakye munonga itwe ekitubagambire n'okubagira ngu twaheza kutwara obutegetsi buli mupolisi arabaari naza kuba n'akakade kamwe konka kandi twaheza kubashashura gye nituza kubagambira ngu nabo bahereza abantu ekitiinisa bareke kubatera tiyagasi bareke kubabonabonesa bareke kubalya bakabeta abayayi abo kuba nimwe banyayuganda nyeri yesterday ijoba lyanyuma abazyo President Museveni abire nagamba yagira ngo bari kuhagira NUP na Honorable Kyagulanyi n'abayayi nanye namugarukamu namugira munayenda kuba omuyayi kamube oganye wenyine Bobi Kyagulanyi lozitegereza aha bakabagira nguturu ba cowboy niyo tabagira ngo ba cowboy tari kufa kandi kwari kweza kufa tari kukora ki tari kujunda n'obu yakweza kujunda tari kubasa kunuka lozitegereza konka abantu aba NRM balinu bagamba batweta abayayi ebyo mukume mubashekerere bushekerera ahabw'okuba bakija batine empale batine saati konka tubatega ky'emyaka engahi Honorable Tiano nyowe ekigo nakubagambira kunkubareba handira muri abantu b'omugasho Uganda ensi yanu tusakurebeka ngu twabahereza opportunities niyo otunze omukisha otambureho mu nsi zaheru otunze omukisha niba orebe ensi oku erikutambura ebyobuhingi n'ebindi byona tubikore bigende mu maisho kandi twena hamwe Uganda etandike kutunyumira nicyo turi kweshongora cyangwa turivimba mu Uganda empya turyashemererwa turyakumba tweshongore tushemererwe twaheza kwiha abantu abalini batubonabonesa Uganda twena tushemererwemu people power our power webale munonga seo obamu yaya abiri obamu yaya abiri webale munonga ebyo bibiruma abayaye begerundize nubyane mumanya nemanya nubyani inda wakache takamweta kamba semba gambi bino konka nani ishaba mwikirize bigambo mu Ruganda abo kuba orunyankore rwanje basenyonyi bakatana barewe isiro na barugamba Ruganda murumanyi andize ndi mukodomi wamwe banange mwebale nyo kutulaga bagizi mwebale butatya ndaba abantu abangi bali eri abalala bali eri abalala polisi bakubye ekiboko ababodaboda babaganye babafuide pepper spray nogamba lwaki mukola bwe mutyo afande sipigani nawe nakupigania afande tirwana niwe aniririwe ba afande tubadenga tubagamba nti tetulwana nabo era nga munywani wange bwagambye nabo bali mu kihome nabo basibe tebagala kutukuba naye babawa order eziri illegal kubanga abantu batono nnyo be bakontrolinga polisi abo bapolisi babasomesa kukuuma abantu kukuuma amateeka naye be bamenya amateeka they are trained to keep law and order but they break the law and they cause disorder. They are trained to protect people and their property. They kill people and destroy people's property. Nete bagala lwakuba nabo basibe abantu abatu government etufuga kati tefa kuba na Uganda efa kulaba nga Museveni abeera mu buyinza paka
kubanga singa gavumenti yali eva ku bantu, singa gavumenti yali eyagala abantu babeere bulungi, kati saawa zino tulwanyisa COVID-19, tulwanyisa corona, naye mu kifo ky'okuteeka dawulira emibazi mu malwaliro ne bagulamu tiyagasi. Saawa zino twandibadde wano nga tuli bantu bangi, nga tulina abasawo ba gavumenti bangi, naye tulina abasirikale, tuli mu lutalo olutirugamu. Saawa zino twandibadde tulina zi ambulance nyingi, naye laba police patrol cars buli lunaku gavumenti efulumya sente nyingi nnyo nga mmanyi ezifulumya kola ki? Kulemesa Kyagulanyi kugenda kwogera n'abantu, kubanga Museveni atya abantu, ate omusaasira musajja wattu emyaka 35 abadde alimba abantu, kati talina kyabalimba, omwibaso Kaba TV kaleba President Museveni yagira ngu ababwagizi ba Bobi Wine ja kubagula, taswala na kugamba nti agenda kugula abantu, tasobola kubagamba mazima. Sente esobola okuteeka kati olaba President Museveni agamba nti abazungu be batuyamba, be batuwa sente. Oyo muzungu, ogono muzungu. Bana Uganda baagala nkyukakyuka, kyoba olaba ne bw'obakuba kiboko tebalekerawo. President yabadde ku TV ng'agamba bonna kubanga ayina bawa sente n'abagula ne bakyusa ebigambo webalesemu, ne bakyusa ebigambo byabwe bannange. Mwebale munonga kongani nyenda kubagamba bino, kati kasooke mbabulire bino bannange. Bano bonna si bazungu, abati bajungu. Mwebale kutanga sente, kati tulina n'amajuta g'emmotoka konka mwagagula. Muzwe Madame Deputy President kabenjogera namwe. Okay, kati muziteke wano ngarange mbakuba wadi banange tete tulina sente era tukozesa bigambo okubagulawo amaaso. Badde mbagamba nti President Museveni akozesa sente z'omuwa omusolo n'akwata miliyoni ne miliyoni naziwa omuyimbi omu, kubanga balaba Bobi Wine muyimbi balowooza bino si byabayimbi. Bino si byabayimbi. Ebiruma omuyimbi bye biruma n'avuga boda, ebiruma n'akola mu katale, ebiruma n'omulimi. Fenna tuli bannauganda, so twagala kukola Uganda empya eyamba buli muntu, nga buli omu yenkanankana ne munne. Uganda amalwaliro galimu eddagala, abakazi baffe bafa buli lunaku. Mwabo abakazi mulimu n'abakazi ba poliisi, mulimu n'abakazi b'amayi. Amasomero g'abaana baffe tegakyabasomesa bulungi kubanga abasomesa tebafuna musaala. Bwe bagufuna bafuna ntono, abatte bazifuna leeti. Mutunda
ente ne mutunda ettaka ne muwerera abaana bwe bamala okusoma tewali mirimu bagenda Dubai bagenda Buwarabu kukola bwa house girl na bwa sikaali. Abantu b'omu West mulunda naye ebbeeyi y'amata ya sente meka? Liita y'amata ya sente meka? Kati okiraba nti n'ebyemukola biyamba famire emu kuba mumanyi nti kampani esinga okugula amata egagula layisi kubanga ya muwala waani, ebyo mubimanyi. Naye ffe kyetwagala obapromisinga ti Uganda empya bwe munonda ne mufuula pulezidenti wammwe sigenda kubeera boosi, ngenda kubeera saavanti. Bwe munfuula pulezidenti wammwe ngenda kubeera nga size kukiikirira bagagga, size kukiikirira muntu wa bulijjo, size kukiikirira oyo omusajja akeera ku makya n'agenda n'alima amatooke ge naye nga amatooke agenda okugatema nga bagasaze ebbeeyi. Oyo akeera ku makya n'alunda eziteeze naye nga tesobola nakwerera abaana be. Ngenda kukiikirira oyo avuga bodaboda naye nga bamukwata buli lunaku. Ngenda kukiikirira abaana ba geto. Sina njawulo nammwe, nze nammwe tewali njawulo. Ebyange byonna mubimanyi, yemmwe mwanzijja gyonna gye nava mu geto paka wano wentuuse. Era nga tuli wamu ne mikwano gyange twasalawo naffe obulamu bwaffe tubuweeyo okuweereza mmwe abantu ba Uganda. So owa n'omusajja, ow'omukyalo n'ow'omukibuga, owa buli tribe, omunyankole, omuganda, omukyoli, omuteeso, omusoga, everybody. Ejo ne Ugandasia. So mikwano gyange kubanga nze ndi mwana wa nkole, nze ndi mukodomi wammwe. Naye bw'ogenda eyo Karamoja, bw'ogenda Busoga, bw'ogenda Bugisu, ne bw'ogenda Buganda gye nva, bo balowooza nti Museveni byabba byonna ajja nawo abanyankole bonna. So njagala ffenna as a generation nga bannayuganda abagala enkyukakyuka tubeere muntu omu, tusalewo mulundi gumu, tugambe ekimala kimala, tugambe enough of one man rule. Emyaka 35 nze nali mwana muto, manyi abasinga wano mbasinga obukulu, naye nze nalina emyaka 4 Museveni we yafuukira pulezidenti. Bameka bali bazaaliddwa wano? So njagala obasuubiza nti bwe munfuula pulezidenti tewali muntu agenda kufuga Uganda kusinga bisanja 2. Ekyo tezigenda kuddamu kubeerawo. Museveni ye dictator asembayo mu Uganda. Tulina okuzaawo term limit, tulina okuzaawo age limit, tulina okubeera nga bannayuganda basobola okukyusaamu ku bapulezidenti ne tufuna omulala, ne tufuna omulala, ne tufuna omulala, ne tufuna omulala. Ekyo kye tulina okufuna nga bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannange kumpuliriza. Bw'onkaka mbagambe ne kino. Mutayeebwa ebiro 14 bya January. Temugenda kulaba linnya Bobi Wine ku ballot paper. Temugenda kulabako linnya Musinguzi ku ballot paper. Mugenda kulabako Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ngenda kubanga nyambadde n'essaati yennyini n'eno tayi yennyini naye nga nkubeeka lyakakooti akakabi. Era mujja kulaba n'akabonero kagenda kubeera kafaanana bwe kati ka umbrella. Kati olaba umbrella tikinga, olaba umbrella, then bwe mumala okulonda temuvaawo, musigale eyo mulinde akalulu, tebabamba akalulu kaffe. Nesunze okomawo wano nga pulezidenti wa Uganda nga tuli happy, nga poliisi tekyagaana abantu, nga bwe mmala bagamba ebigambo mu Luzungu.
nsunze ninze komawo wano nga tumaze okuwangula nga pulezidenti wa Uganda omupya ng'abantu bene Lubindi nga mulina pulezidenti nga kyali wammwe nga pulezidenti nga mukwano gwammwe ate nga pulezidenti nga mukozi wammwe nga savanti wammwe nga si bosi wammwe. Mwebale nnyo basebe ne banyabo, mwebale muno nga kutwakira, mwebale kutoreka amaani, mwebale kutoreka omukwano, mwebale muno nga mwebale twasiima Ruhanga bawe mugisha. Mwebale muno nga Your Excellency Muterno mu ngalo. People power! People power! Ngeno tutakagenzere. Nanyenda kutwara omugisha ogu kubanjurira kansara. Twine candidate kansara wa LC5 nani mushaba rwayemerera. Yemereraho. People power! People power! People power! People power! Amazina mbanyeta Muganzu Chris. Yesimbira kwa kansara ya Busia Town Council. Konkani ejiniri hindi konkangine mabagizi banje ababona okureba abona nabagizi bawe mwana cyaguranye. People power! People power! Yabare mnonga twine candidate siringi abokurugo myanya. People power! Our home chara, Your Excellency, she wants to give you a present. Yabare terese chokuno people power! People power! Yabare no terese sentence twatungabwire ko kuzibara konka sentence ntuzikura mu amashita tuzikura mu cyo kurya. People power! Mukama barinde. Madam Deputy, aba bantu ba Mukama bani bashaba kureba anubianli. Bete! Bete! Kani Nubian! Kani Nubian! Nubian naru. Kami saban. People power! Our power! Banango lunaku luli mumanye ekyokukola siwe kiri ekyokukola mukimanyi mugenda kulonda Kyagulanyi Center mu Robert akabonero manvuuli akabonero ki kubanga kiriwe kiti tiyokuba lulinze lwenamulabako nakirabirawo ntalina kuba pulezidenti ebizize ndabanze gye buvuddeko kati kikakasa nti alina kuba pulezidenti naye bireko bingi ebituukiridde leero walayipulira bulungi leero mpulira ng'obulamu butandise leero. People power! Our power! Tubagala nnyo bannange. Webale munonga. Ayo bajja kusuubira bwereere onagenda simbula wali kasozi nabikiwanisha nobigenda sona bisuuleyo wansi basabikwata mujaketi